Abu 28 Ebanana Kumasi High Court Abusia enye asem keto akra ni nyina ene wodobroni ene kosia sewa dade lumba ho ensemsem ya omuri kopiemu e wo court ene abusia pani kohwe sovenes ahodo ya yeche e wo court da ho abra yida no krampo enuye na esa ensem ya ekoso e wo dade lumba ewo no ho amampanifo esim konwa edi nkomo na abusia ne mesaka prophet Adonai e wo menchen ha ye ba bedi nkomo etika me ho ne ma na kwaba Odi for mo akwaba. Yeah. Papa bibi aboko. Abari yankopon adom. Ye de yankopon ase. Odi for na ebedi nkomo pa. Na sa radio kopie mu Kumasi High Court odi for nya asem ketwa. Ene wodobroni ene maami akosi asewa wo makopie mu ho. Tell briefly menyu adwenche wo sa ensem afa ye wi a ene ye hyeda behwe aware na yabo edi ewem. Father de Lumba ni yere no mum yenu. Ene na court e hye ase ni na se. Ya wo mo akwakopie mu e wo court. Me bisa say wo hwe kwan se be kwa kosisen. Me hwe kwan se asomdwe beba. Okay. Na me hwe kwan se adwubre beba afane mienu ni bia bete ne ho ase. That Lumba ti ase no na onye obi a na de ye gidigidi ana se o kan kro mfiu. Nti so obewu na nechibe se a aya na yare hosem. Na kakra meka na afutu a metu ekitaafo na yere no yenu se won hwe na asomdwemra. Okay. Yes sir. Wan ya ntan se wo mu sie dade Lumba. Anda se wo mu sie no. Na wan ya na ya nti asem papa. Ana wan ya wo mu sie ni wi a ya nti asem papa. Okay. Because nyomo ye no wo mu papa n'anim ase. Wo mu gu n'anim ase. Nti wo mu ya hwe. Okay. Na wo mu hwe na asomdwemra. Na wo mu hwe no mu nkra na chi din. Nyeda de Lumba nkwa na oba asase so ware mi. Nipa bebre ware bi ware nan num. Na so mu wechi no yanti manso se we de kokot so mpene na sei na sei. Ise papa na pa wo mu hwe na papa na tiasem. No on kana sem odi na go bedwam bebre. You odifo ye da se na afa mi misa se odifo obi esi na adwene pi ebo na adwene mu po se opese oware wasi aware na mo kwan so opese otu sa na mo na ede ne wo se nipa na hwe kwan ansa na wo aware Ede wasi no wasembisa na asembisa we de e wo se nipa bi a otie mi a na ohwe me se wo nsa ka video na wo hwa na wo bye wo abenimba bi a wa hya abrabo ase a no wa mana to no bo na wetie nsem a ne bi no nchechire ya yeyi. Okay. Na wo musua de wo no se abrabo na aware ya ware ne keke. Aware bia no aya tete na ye ka bibi se ye na nanu mombre so na ebejimbre. Okay. Aya ndem benimba no bi ka ye na nanu na wo mu sabende ebejimbre ye na nanu na wo mu bibi pa ye na nanu mombre so ne se ne ninde ya nkenye ninde ya aware ko register general aware gusin tetembre no kra na enibue na eni ho nti no ne meka kire nchimba ne se wo mu suade yi. Okay. Na nipa bi ansa na abewura aware mu no bisa ansa na wewure mu ye nsora aware keke. Okay. Yesa abeware bewi no minimo bi a aware wi no hu se why mistake but time o twe mpena no hu se why mistake no hu se mpena twe na ede pa na mbe mbrante ne baba wa na aba ne ntiase se mpena twe nya ware nti mpena twe no eye difference ya ware ebusua bi a ko ware wo bi abodi na hu apama ewe ebusua no mansa na wewure mu. Okay. Ko ebusua bi wo a no bi ware nkotena ware ase no nyamfi mienu po yebeja no ebusua bi so akotena so na wo kotena ase wo mbe ni awi yebeja nti aware yankasa nyame hyehyɛ mu a oba ne bema no
esa yen chirimba anase yen generation I want to aso ya yen abetu ya yen so ye hwe na yedi anamo ne so yema bebre na aso beti aware e wo kwan bebre so me pese be ko ekiri bebre obi ho a one mami tu mayo anfo mayo no se ni kunu akwa na me mpene na ware bi nka me ho so betie mafutuo ye na behwe prophet Adona nnebi na wetie mi nsem ya me Kenya sai bi wo ho be ma na ne twempena baba wa na ne twempena hu a no chime bi ekodu baby na wo se okunu ye ma asem ha ho because e apama de busua no say de obey ma asem o howare o ye oba na akware be ma na wo se be ma ne papa owale miansa nine fashion fatu wadwin straight say nne na akuno ni bi ntunkwa na oje bo so a onye bia utwu mutan keka ne betini yepe bi ba beka so kuna yo ho ade na owu se ne papa oware owowa na ti so twempena me ha ho nkoko ye ne obetumi dia ko kunu ho ban na okwa waba na wo so no beka je so person wale ba ko kan ho tenase se upe ne sasu a mo twempena na pedifo bi no bi se kirimo okay kam be bisa say say wo se wo ye bisa asa na wakoware ana ye ware keke okay o ware keka wo kwa ko wura ware no mu na nyama bi ekiri be mu no wanya beja ware no na wo jai so a ye wade bi wo na esi wa ware mu a eno ani so obeti ase because ya pameda na sa pameda won so nye break and go na ye di break ye hu adwuma sunsun fam ne honam fam okay ndi se wo so okunu twempena na wonim se okunu ne papa one mba be miansa na e ware ana ono wo mu ye na onu kukunu oni obi su hihye wona wehu ye nkontokwa ye nkontokwa en sola ware keke nti mme ya oni nipa na twempena mo koba no woni se mpena twi ye difference ya ware because at the moment am wa na different ye asem ni aka besisu ni aka besisu ye asem abeto lumba ene ne yire no mo nsem okay be man betumi di nkan aware but ekiri no obekwa kosia ni destiny partner so sia ni destiny partner partner sisi wo yire peni no nti ni be kanketi anu ho asem because spiritually no wo bo nti physical no ebu na aso mu ni se wa bre no ho woni na bra na woni adentina wo se wutie mba bebiri aware a egu na wutie mwade a time oni bi bebi obekọ bia mene no na ye da abonten na ye da kiesum na ye da mba bebiri ta kasasem na ye nyame ye na adom obesi fie no wehu ne se e wo se o ware become o mempene at the moment abekasa wo mpene wa wegu aware no wow do one once wegu aware no bema tisi abonten we would difo bi obetufu ye a ano nim aware ho nhyehyɛ ya obema wa ye physical research bi be say bema ne papa oware dodo sen ana ne mba dodo sen na wo ye okay so hu a obeka say krokrokum okọ beba odifo ne wo kan enye weapon bi na de ma memma no na asa wo gigi memma na so bisa ne say wo mo betimi aye mo be hye da gina busua pam bi so de aye ne ma bi eti mo yere no mu dikan say abayewa bi hwe me na mbaiwa bebre hwe me me sure say asema making bebre beka say asemekwa na difo ne ka okay so o ma me wu mienu wa owu miensa wa owu baako wa usu si so no wa wo baako be ma na no wo no waware weja hokọ eya den ya obese atwempena bi obepese obehia be ma obeware na hono unse o ma me ne trapper otomu no so watom nti nka ansana ubehia be ma bi o pedifo no nya ho dwuma mo no nyi nti fi sa apam na si
Yes, I'll grow. One you second be man and never also never caught Nantino. So one ma when Yambera, honestly, no bakum, you know, better to be so we follow we follow Pepper. I follow. Once you know, a my own. I don't know what I comment on the bakum, you know, and you. That Lumba and air no. A year then at that Lumba and the Penninjai. Nobody see a kit we only kit you at no more than 17 years or 20 years. Okay. Odifo that Lumba and the penny our and who cratasso. Yeah, paper so the moya were paper shower. Okay. And who on cratasso. But when name a good. Shum a good. Oh, be an uncle Mocoso. Inkita who dear Coso. Assembly a basic Ghana a begin train. And a basic we say a begin train. Therefore, be or you should or two Bushmadia quickly. Abrabona airborne is open who know bread. Near my nipper be brave brain. Only say a Jumatin, a school, a India, or Bapim. Minimum you a minister. By now, we shall know who say, why Minister of Ghana had a measure. Okay. Minister or Jidim Paranoia, no, or born home body will not be joy a proper organa. By some who say, when Minister Simmons here, maybe Prophet I don't miss you measure. What's it happens? About fear, I can't try a young man of Crano in Scanto. Why, Minister, why Deputy Minister? Oh, ye Minister, Minister Nancasa, no one deputy. Oko elections on Lucia. I went to Nanya Post or Bemubu. Kakro, you are the one home or the abandoned the 50. What do you mean here? Upon the way, will be a browbe, or fear to baby. What to from our going to Miss Olby? Waka. Meaning, we probably only to conquer Bruchico Bobra or about the empty hand on the basic room. Bushiapa, a YouTuber. This only is our idea. I buy one wafer, a branch and wafer, until I know a coin and my way, ya PPPR. Register general na koshani yakos. Yo, wodi for sabi wa me ati asese aware no enye honam ani nko na muntu o se wo ware a wodi sunsum so na muntu ka ho na wo ye bisa. Waka trend bi se obi wo hodom a ne papa ware e bia mienu miensa. Enti possibility se odi bi be ka ho no ye high. Enti wo kosa aware na no wada ho so wo ho. Waka bibi se obi se otwempra no ware wie no hu se wodu no se na aware na ntesa. Odi fo betimi aba se obi aware wi oware wie no afei na ebia se ne oka se yefe bi destiny partner no wakwa kwhia ne destiny partner after se waware ni kunu betima ye possible na se koye possible asa nipa no obeye ne den nti the best way run say o yire pani no beti ase no waware bia kan na odi ne wakwhia ne funa ba be kan odi fo se koye wo ba na ti aware mu na se wo ba no so kwhia ne destiny partner enye ni kunu na eno so be se bible ke dwamamba wanka be mo ka oba Oisa wiri kubwe jwa na opena ntu mpena na wapia noko. Ena bema bia oba bia ofa okuneti bia no. Eye no me bia da so ba wonni. Okay. Eye no me da ebusua no so. Oba bia wo hwe me a wokun a wo fa ne kinne ya me no kase. No me bi diwochi. Ba hu ni se ho ofe. Na okun ya de bi na wo mpena hu se oburu okun so ntini and obetwe mpena wo nechi. Sa ade na wo ye na wo maba be follow the same trend. Okay. Nti no se onu kunuti now me say oh wey asema make away is a time I say nipa adwen na wo ma nipa wo ho so na obia uhia partner na ne nama tobo na wo say okunu ne papa ana okunu ne maame okunu ne oni ne nua baba akwa na ne wo mo ye two wo papa different wo maame different wo be man na we say be man na mba sama me ye news ma okay so wa so ba no so o maame wa say wo ye hu adwuma yes wo ye wedding day obia wo ni showmate
Okay. Na easy so be share soulmate easily. Nti no nka the best way we share be my branti ababa wana pese mo ware a. Mo bi search. So be search abusu bi wo ma na wo ware wo ma yenwo. Okay. Problem I fa ware yan bebre ya wo de brain man ba. Ba minim be mo bebre a wo ma busu wo mo. Da no me ne da ibusu ya no. Bebre ba fia na me ka kire wo. Na ma fa be ma na kwhye kokko na problem ni nya wo yere fo. Doctor fire one day ba sunsun fam no. Apamsi opa ko bisa. Bebre be kom ko bisa ibusu ya no na enokre. Okay. Nti o so ye wo adwuma man. Okay. Nti aware as the body no. Ye nsola aware keke. Nipa nti ase. Nyama na me na 20 years, na 30 years, na ma bre no ane de ehune mu akuntebu sunsun feme o bo betumi awale nipa no woni so ba sunsun mu no na aware ni ni wo. Okay. Nti one answer no we shi obi a person ni nipa no bobra nipa no mu agi atuma mototo mo niama ye o ma bebre yiska ye mmema ho ade eye odo foforo ba e chiri na ebedu bebi no wo say why mistake abaza sika yo ashe wodi for yese abusia wakanka ne ma bebre wabusia bi o wa yese we no mo wa yarefo yese abusia bi o wa ye nware wo ma ware akura ni sa abusia ni wodi for eba ne sa ebia wakohia wodofo na wokobisa wo hwe mu na abusia na yese aware eni ho enu nti no ebe mo wagya aware no ana sane woka sonsumu asemi kwan be na nipa no befa so obi hu sese na ekoso abusia we mu na ade we na wo se meye na me de so ade a ekoso abusia no me di break sa apam no e ma me mitimi de me ho na me ware ama ware na timi agina nipa bi abobre bia oni spiritual father pe bi. Okay. Unya spiritual father bebo. Abrabon ne bono se abribia hu se abrabon ne bono ye hunem ko a ubobra san yo. Okay. Abrabon ne yemfa yeni hu bo so se ye di yeni. Nti anamontu bia wotu bia no. Se aya ne ye wokasa bia yeti se ye nuanu Muslims mba no so obeton gali kura na okmani wompenifo ne bi hwemu ade ma no. Musa ade obeton na beboa na na emboa no. Ansa no wetu sa na mo. Nisa wo sore na wo bobra. Adwuma na wo bi akwantu na pese wutu. Bibia pese wo ye wasase ya tisusu bia no. Wudi nka hwehwe mu ansa. Adwuma obi be ya odi sika be se me be koyi no betumi akọ be boka mo ya ntumi ntena ofie. Kofu bebre bankofo agi won fie. Obi wana wo hyebra ekuta ho no. Oduma nyame de dumo ba asase so no. Eni se wo sere fie obi ho. Okay. Obobo se wo ko sere sika. Obi wana wo hyebra enye sa. Nse wo hyebra de ba asase so a. Ebe wadwe so o kamba man ya kwaji loan a farmer and me kra no me hwe medwuma ya me bank ba o metumi amma me sika kra do so sen Yo kwaje ye no efie we no loan once the enim so simple nyang so hu frɛ na hu oduma ompre. Okay. But se we hu oduma obo se menya me ya abayo menya 30 years abayo me ne tie we ya 20 years why ya wedding the chinchine e wose me ware e wona mistake ni be fiaba ti semblante ne baba wana ba ne ti abrabo ne boase a nyu shi abayo na ne body ye kam o ye kama no na je se wo buy ready or marriage material no ware aboka. Okay. Nti wo be ware a ye bi se chiri hwemu ade ohu abusua wo wemu se busua wo wemu wo ye abusua bi wa wo manya 40 years pa wo manya 50 years pa busua bi wa unya ko ware wo kim wo ya branch na wo ye business na move den all of a sudden when say business na theater form ni ko bebre a ware a wo madwuma ni ase but wo madwen ko aware e ya de bia e ya pam na wo ni pa na pam nti hu abusua na krabo ana hu abusua hu tumi edi gina abusua no o se wo hwe abusua penimfo na anda that number abusua peni why popra wo Ghana haya no bi enim no but that number we the abusua peni why popra crash obi a the time na so ya so no so obade yankopon yi ni kire wi ase nti nda no say yes the whole Ghana abusua peni bi eni wa abusua peni bi eni why popra say that number abusua peni e wo Ghana saneti adentia
We say busu penny for atia me poma ne kuta won bo me say okode susu bo me say krama susu bo me say sebosi so name bo me say emboa bebre symbols esisi e ka bibi. Okay. But nipa bebre ni nti se obusu penny ne symbol krama ne so odi krama na ma abrabo no obegba obepi say pan wo ba ye da. Okay. Because to me e di na busu ya no di na kraboa ana wa kraboa so e say ye wetiwade. Okay. Nti eba na ebusuamu sensem ana montu yetu a se nipa bia wanti abrabo ne bo ase be o se obobra san. Odifo wama yehu se aware ni se enye honam nko an aware ni se ye hu be ma no ne ho ye fe so wa 6 packs obai a etuntum da so enye no nko a odifo ma yehu se ebia ebusua we ye nware wom onipa no woni wanya bisa wakwaware oware yeso bibie ni ho a kire se ebia na ware no efisi problem bi ebia watimi aware nipa no be ye 10 years omo to bibie nsie sa abusua na ye nware wom bi esimi akwaware nye be ye 10 years wom no implications bi wo ho ana Ebusua ne ye nware wom okware wom no bibie nsie e dey nti no blum tun wala be 20 years ansa na problem start say sorry ana ware ni beku se ware na wan bi se ebusua ne chi bibie ekoso kama munko bebia you be any sunsun me ni chi. okay Obia ne guardian engine na kan sa nipa yi okay. Okay. Ibi ona obofo ne protect wa warrior woni. Me woni pa bebre a ban boda wo msusu wo mu se ban boda wo mso. Nti se bi o ban bo ne adi wechi ne mu oduru ai tu mu warrior ho ban ma. Okay, na just me obi an ne bambo mu odu na ka be na say ye obi wo bambo it me protect aware de dia say ne sa nipa no wo hia bi se wo na so obede no so bambo Aware bia wonim se busua we wo mkwa aware no waba na wo koye no still no wo dia no wo manage ebi wa na wo se sa no busua nti a manage etiki yes e ben ya obe face challenges. Okay. Abrabo ne bon won abrabo ne bo de we etino e tricky. One year bound some brother say we be no now it's too late. Okay. Odifo nkomo na ye de ye bre no ko final words bi ma ye da hofo be sa be. Me final words say nipa bia okwa ba bia wa pe bambo ekiri kwan. Okay. Na nipa bia wonam a okwa ba no. Me mfa wa brabo tra. Cause abrabo no ne yemfa ye ni edoso sini edi ni. Tuna ma aya na wa ya hwi e wa brabo. Okay. Ene si a onkoto isane bim. Na enfo how bi embra o brabo. Odifo ye dase. Asidan nyamde. Abusia ye ne prophet Adonai na edi enkomo ne edi enkomo twetwe no abawie ye message so buja waje nkyere e wo comment section ho e de amame wa mi subscribe button so me dase nyame hwa opa wonya yeso akonya ne ni message so be mi aso de acheme ya kai sa wo de be won be kan so ne be na upload ne to mpe woni first person ya won sa be di kan all the social media handles so ko ho a too much gh o subscribe no like na wa share na fofo so enye bi ahwe midin e de dark gold ye be sen hwea.